Nasıl geçiyor hafta sonlarınız? Hafta sonu hastanede geçiyor. Eşim Aa, ameliyattan geçirdi. Organizatif Hastanedeyiz. vakit verdim Muhabbet Ece. aha, teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Ne oldu? Teşekkür ederim. Türk çağında ötün aldırdık. Ötün aldırdı. Operasyon oldu. Ameliyattan geçirdik. Ay çok geçmiş olsun. Pankreas Çok da koşan teşekkür ederim. Türkçe'de olsa. Kандай? Pankreas. Bizdeki ötü Pankreas. taşın ekan. Şu Hı taşın hı. aldırdık. Çok geçmiş olsun. Peki Teşekkür neden ederim. olmuş? Sebepleri çok ama bilmiyorum neden. Tam net olarak sebebini söylemediler yani. Ötü taş turup kalatken kanalga. Hı hı. Ошо приступ берип, анан больницага түшүп калдык. Ay çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Taş İyi. nedeniyle. Tuzlu çok Şu an yememelisiniz. Değil mi? nasıl? Tuzlu ve yağlı yemekler çok yememeliyiz. Evet. Alkol, sigara gibi şeyler Ben tüketmemeliyiz. okumuştum. Beyaz, evet, yok, hayır. Karagandaylı, siyah. Siyah. Hı Siyah hı. giyim gelbese, beyaz nerselerdi jebe деген bir Türklerin sözü varken. Aa, Bizden kene толгондо кара кийимдерди кийебиз го, кичине настроение кетсин деп. Ошол bir кайсы жакта Yok al söz окудум anda емес да. Al söz anda емес. Может, вы неправильно поняли? Может быть. Siyah giyime toz olur, beyaz giyime söz olur derler. Это означает то, что черное не носи, пыльдар жабышат деп. Не носи белое, потому что чтобы söz olur, это башкалар аркаңнан сүйлөйт. Вот женится, наверное, тигиндей мындай деген дедикоду ушак чыгат деген сөздөн да келип чыккан. Башка жаракен, ну, скорее всего, было бязь нерселерди, потому что там имелось в виду соль, сахар и муку. Я Негизи тамак жеп жатканда нужно питаться эме деп коет го. Слишком много, наоборот, Türklerde ушундай сөз бар. Her şeyin fazlası zarar. Бардык жеген нерсенин көбүн жесең, ошонун баары пайдасыз болот да, наоборот, вредный болот да. Ошондой сөз бар. Поэтому нужно питаться деңгээлүү деп коюшат го. Рационда бүт баары болуш керек. И яйцо, и рыба, но все, чтобы питались мы здоровый питание болуш керек. Бизде, например, кыргыздар өтө ак нан жегенди жакшы көрөбүз. Оказывается, ак нан башка өлкөлөрдүн баарында арзан экен да. Это самый, оказывается, дешевый хлеб, который покупает и кушает те, у которых недостаток болгондор. А вообще-то в других странах кушает, наоборот, кепектүү экмек, будай экмек, черный хлеб жешет. Да, черный хлеб вообще полезнее, чем белый. Да. Tuzlu көп жебеш керек эми, негизи өзүбүздүн да ден соолугубузга жакшы карашыбыз керек, кичине аракет кылып. Спорт очень влияет, то что
азыркы жашоодо бүт баары оңой болуп калды го. Үйдө отурабыз. Мурда канчалык май жесең дагы ошону сиңдирип алчусуң, потому что тынбай аракеттер жасачусуң. Азыр антпей калганбыз да. Ошондуктан тынбай аракет жасаган да жаман. Мындай тынбай жумуш кылганда белиң ооруйт, тигил болот, бул болот. Правильно? Да. Ржавчина түсүп кеткен машинада эле болуп каласың да. Все время работать этсе. Надо все надо жить так, как будто мы завтра умрем, и надо жить так, как будто мы никогда не умрем. Беречь себя, эртең вообще как будто нету смерти дегендей болуп өзүбүздү должны беречь, и в то же время жить и веселиться, как будто завтрашнего дня нет. А если не будем так жить, то мындай эми эркен өлүп калсаң, это будет жакындарың кайгырат үчүн. Кеч өлүп калсаң, өзүң кайгырасың, ден соолугуң кетип калса. Ошондуктан надо беречь свое здоровье. Обязательно. Geçmiş olsun. Спасибо. Çok teşekkür ederim Habat Hocam. Ben teşekkür ederim. Kesinlikle eşinize sağlık dilerim. Bundan sonra hiç böyle yani bugününüz en kötü gününüz olsun. Bundan sonra böyle sağlık nedeniyle asla yani doktorlara ya da hastaneye gitmeyin. Check-up yaptırmaya gidin, görüşmeye, konuşmaya gidin, paylaşmaya gidin, değil mi? İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Başka Eliza var, Madina var. Madina, Eliza nasılsınız? Eliza konuştuk değil mi? Madina nasılsınız? Madina nasılsınız? Nasıl geçiyor hocam. hafta sonunuz? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Evde bugün geçiriyoruz normalde. Bugün birazcık dışarı çıkalım, bir alışveriş yapalım demiştik ama her zaman planladığınız gün olmayabiliyor. Evet. Bir zamanlarda asla planlamadan gün geçireceğimi söylüyordum. Bir zamanlarda da plansız hayat uymaz diyordum. Hayat bizim planlarımızı her zaman bozar ve Evet. planımızın üstüne plan yapar. Hep istediğimiz olmayabilir. Evet. Hani, Türkiye'de hava nasıl? efendim, bir daha tekrar edebilir misiniz? Türkiye'de hava nasıl? Hava durumu? Hava durumu Ankara'da biraz soğuk. Tabii ki biraz daha sıcak yerde yaşamak isterdik ama şehri de seçmek mümkün değil. Çünkü hayat bile bizim için şehir seçebiliyor. Öyle değil mi? İş nedeniyle işte eğitim şudur budur diye. Bazen hayat bizim için hayatı seçer. Onun için de bizde Ankara'da biraz soğuk ama kar yok. Ankara'da birazcık Narın bölgesindeki Koçkor bölgesini bilen insanlar çok iyi bilir. Bir Evet. böyle rüzgarlı hani böyle bir rüzgar olur ki yüzünü keser gibi soğuk gelen. Ankara'da da öyle hava olur. Asla kar düşmez. Kar düştüğü anda yağmur, rüzgar götürür. Ama soğuk asla da gitmez. Tamam. Ben Ankara'da olduğumda annemle Nişantaşı'ya gittik alışveriş yapmak için. Onda hissettim o rüzgarları. Evet, bir de dağlık sürekli yolları. İlk geldiğimde çok şaşırmıştım. Neden Türkiye'deki insanlar topuklu ayakkabı giymiyor diye. Sonra yollarda yürüdükten sonra anladım ki burada topuklu ayakkabı giyen asıl deli olduğunu. Yani yollar bile insanı nasıl giyineceğini ve nasıl hangi şeye doğru olacağını, stili tutacağını hayat bile belirleyebiliyor.
Mesela düz yolda yaşayan insanlar, yani düz yollu şehirde yaşayan insanlar çoğunlukla topuklu ayakkabı giyerler. Biraz klasik stile daha yakın olurlar. Fakat böyle hmm, yokuşlu, inişli yollar olan yerlerde spor giyinirler. Çok rüzgarlı olan yerlerde yani e, mesela çöl rüzgarlar derler, topraklı rüzgar. Mesela oradaki insanların yüzlerini böyle ağızlarını kapatıp gezmeleri çok dikkatini çekiyordu. Başka ülkeleri ziyaret edip oranın hava koşullarını öğrendikten sonra dedim ki insanlar, kültürlerimiz aslında hava şartlarından ve oradaki yaşam durumlarından gelmiş. Mesela Kırgızistan'da çok fazla deriden yapılan şapka ve deriden yapılan mont giymemizin sebebi aslında oranın çetin rüzgarları ve çetin hava durumu. Hani yoksa dayanamazsın o soğuğa. Şu Evet. an Kırgızistan'da giydiğim kabanımı giysem yürüyemem. O derece ağırmış. Başka neler yaptınız? Şiir falan okudunuz mu? Okumadınız mı? Ben hiç okumadım. Okumadınız. Tamam. Olabilir. Çünkü bazen hayat bize yapmak istediğimizi yaptırmayabilir. Yani çok geçmiş olsun. Onun için e, bugün şiir falan okuyalım mı biraz isterseniz? Evet, Evet. okuyalım. Değil mi? Ondan sonra biraz bir iki tane kelime öğreteyim size. Çünkü bir saniye. O zaman kitaplardan alacağım. Bunu birazcık bekletiyor bizi. Tak. Bir saniye. Hmm. Da, ilk başta kimden başlayalım? Eliza'dan başlayabiliriz. Tamam. Aha. Beni vurdular. Beni Hı hı. vurdular. Semtinin işlek caddesinin sonunda açılan köşedeki kafenin bahçesindeki masasında. Beni Devam vurdular. edin. Hı hı. Ensemden. Beni vurdular. Hı Ensemden. hı. Giren kurşun alnımın ortasından çıkarken bardağıma damlayan kan bozdu kahve. Keyfimi bağırdım. Herkes oradaydı. Fakat kimse duymadı. Hı hı. Bunu Kırgızca ya da Rusça tercüme ederek ne anladığınızı anlatabilir misiniz? Beni urdu, Hı uruştu dedi. hı. Ну, Hı hı. били dedi Gерmanya'da. Меня побили. Yok. Beni vurdular. Это сабан. Это не означает, что вас побили. Это означает, что вас выстрелили. Вот пистолет. Ну, Ага. то И есть еще, выстрел. ага, еще есть значение, например, ben vuruldum. Это не означает, что кто-то в Мгм. меня стрелял и попали в меня, деп айтқан сөз емес та. Меня попали деп айтқанда дағы ben vuruldum da айтасың. И еще одно значение есть. Ben vuruldum. Я влюбился деген сөз дағы можно означать ben vuruldum. Просто мы должны знать, как ее использовать и где. Хорошо? Мгм. Tamam. Semtinin işlek. Semtin en işlek. Bilmiyorum. Сет, район. Ишлек – это очень, дай,
народности, где много толпа болгон жерлер болот го, ошактарга. И ишлек еще одно значение имеет то, что, например, ишлек жаттада дүкан ачылды. Это означает то, что в этом районе очень много людей и покупателей. İşlek caddede bir dükkan açtım. İşlerim çok iyi gidiyor. Это тоже означает, я открыл магазин в центре. Центрдағы значит это, и еще означает там толпа дегенде, да? И там у меня работа хорошо деп айткан болуп калат. Ошондой. Мен ишлек болгондо ошондо эмне болуп калды? Центре района, либо центре Бишкека дегендей сөз болот да. Центр это кичинекей селого окшош болгон жерлерге центр деп коюшат. Мындай район деп койсок болот, бирок райондон кичинекейирээк болот. Хорошо? Райондун эң ортосундагы, центрындагы, көчөнүн аягындагы ачылган көчөдөгү кафенин бакчасындагы столдо. Köşe уголь, переулок, не деп койчу, бурулган жерге не деп койчу? Помогите мне. Перекресток. Перекресток. Жадде означает это көчө эмес, көчө же это маленькая, правильно? Проспект. Жадде проспект. Энсем, знаете, да, где это? Мойнуңуздун аркасы бар го, ошол жерге энсе деп айтышат. Гирен куршун. Эми көрдүлөр. Энсемден гирен куршун. Ошо желкемден кирген курш болгондо ок болуп калабы? Ок. Кирген октун алнымын ортосунда чыгар экен. Алным бул чекемдин ортосунан чыгып аткандай чыгар экен. Бардагыма дамлаян, стаканыма тамчылаган кан боздуу кахве. Кан төгүлдү кахвеме деп кофеме. Боздуу? Жок, боздуу, например, мы скажем, бул пейнир бозулмуш, этот сыр испортился дегендей. Испортил мое кофе дейт да. Боздуу кахве. Кейф, это настроение. Можно так. Настроением, да. Можно настроение и сказать еще акыбалымды, бүгүнкү маанайымды, кейфим слово означает многозначный, да? Либо сегодняшний день испортился деген эмеде, да? Кахве кейфим. Это означает, я расслабляюсь, кофе, наслаждение деген сөз, да? Баырдым. Tamam. Кыйкырдым, Бакырдым. Кыйкырдым. Herkes oradaydı. Hiç kimeni okukan yok. Тура. Чоң рахмат. Андан кийин Мадина. Özelleştirili şehirlemesi. Şiirlemesi.
tank atışlarının hedefinde Mhm. bir kent. Ben ince belli düşleri sarılıp Sarılıp. sarılıp Mhm. avuturum kendimi. Avutuyorum. Avutuyorum kendimi. Mhm. Sevgili ile mutlu olabilme Mhm. ihtimallerine siniyorum. Sığınıyorum. Sığınıyorum. Mhm. Siyasi Siyasi. siyasi Mhm. münakasalardan bulanmış. Подождите, давайте вместе прочитаем. Muna- Siyasi münakaşalardan. Münakaşalardan bunalmış. Mü. 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 Mü, Na. mü, Münakaşalardan. 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 Münakaşalardan bunalmış. Mhm. Mhm. Apolitik ruh Aha. haline bürünüyorum. 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 Mhm. Çok zormuş bu şehir. Biraz zor. Fakat ü, ö harflerini doğru telaffuz etmek çok önemli. Yani tamam, böyle de sizi anlarlar. Fakat yani bir dili öğrendiğinde bilmiyorum kim nasıl düşünüyor. En minimum aksanla konuşmayı öğrenmek daha iyi olur. Sonuç olarak Evet, birisine bir şey anlatırken iki kez konuşmak zorunda kalmazsınız, değil mi? Ya da evet, direktmen hani ım, daha iyi konuşmak, daha bilmiyorum, konuşmayı bilmek çok önemlidir hayatta. evet, evet. Ne Devam kadar edelim. da Hı hı. ne kadar da körelmiş duygularım. Hı hı. Şehri dumanlar sarmış. Hı Ben hı. gözlerine hipnozlanmış. Hı hı. Dudaklarının nihayetine, Niyetine. Aha. niyetine teslim oluyorum. Hı hı. Kısık sesle Ahmet Kaya çalıyor. Kum gibi. Hem Bir o saniye. da Kısık. I. Üstünde ha, bir tane. Aha. kısık Kısık. sesle, Aha. kısık sesle Ahmet Kaya çalıyor. Hı Kum hı. gibi. Hem Hı hı. o da sevişiyormuş zaten. Hı hı. Sevişiyormuş zaten. Hı hı. Şehirlere bombalar yagarken hem Yağarken. yağarken Hı hem de hı. tabii aynı şey değil. Hı Ee, hı. acı, aciz, Aciz. aciz, Acizliğimden. acizliğimden şarkı Hı hı. sözlerini siper aldım. Hı hı. Siper aldım. Şimdi baştan anladınız. İlla ki aynı şekilde hani sözme söz tercüme etmek zorunda değilsiniz. Anladığınız önemlidir. Mesela ben bir kelimenin tercümesini biliyorum fakat o kelimeyi kullanmayı bilmiyorsam, o kelimenin ne anlama geldiğini Tank bilmiyorsam bu bir işe yaramayacak, değil mi? Onun için lütfen anladığınızı anlatın. hedefinde tank atışlarının Hı hı. hedefinde bilmiyorum nasıl çeviriyor. Hedefinde bir kent. Tank Hı atışlarının hı. hedefinde nasıl oluyor? Bilmiyorum. Hedefinde. Вот, doğru. Pritsel, hedef demek pritsel demek. Ha,
танки прицелились в город деп айтып атат, э? Bir kent, в один город. Kent, bir Прицелы, kent aha. ne? Ha. Bir ince belli düşleri sarılıp bu düşleri. Düş, түш, түш, түш gördüm degende düş gördüm деп айтасың да. Ha, düştörmö, düştörde Aha. sarılıp bu kucaktap Hı. ince bulu, ince. Tonkaya. İçke degende de ince Aha. içke. İçke. Ha, men Hı hı. içke sarılıp kuşumda kucaktap Hı. avutuyorum kendimi. Özümdü ойготтум дегени Жоқ, avutuyorum. avutuyorum, наоборот, означает то, что, например, как что-то у вас случается плохое, а вы себе говорите, нет, такого не может быть деп өзіңізді не деп қойып деле, ошол сөзгө Алдап кыргызча. дегендей avutuyorum. Өзіңді алдатып, өзіңді не деп койчу эле, например, сен өзіңді ошентип Утешение. эметпей эле кой. Утешение. Утешение. Кыргызча ошол сөзүн эмне деп койчу эле? Өзүн алдап Забыли? дегендей. Өзүн Утешать это. Özümdü aldap degende de Hı avutuyorum. hı. Özümdü aldap sevgili ile mutlu olabilme. Hı Sevgili. hı. Süygöndür. Sevgili, süygünüm menen, Süygönüm menen baktulu ile menen. baktulu bolur olabilme. Hı hı. İhtimallerine sığınıyorum. 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 İhtimaline. İhtimalime qanday болуп которуп калат? İhtimalime. Ихтималь может означать такое, например, может быть такое деген эме болуп калат да. Ошогул, как сказать, ошондой эмелер. Это и может быть, и не может быть деген эмедеги значение болуп калат да. Сыынмак Сеньор, это прятаться. Мен кыялдарыма, ихтималиме кыялдарыма болуп калган. Кыялдарыма сеньорум. Сеньорум бул ишенем да. Sığınıyorum. Sığınıyorum. Sığınmak это прятаться. Прятаться. Кыялдарыма катылып дегендей. Сыясы мунакаслардан bunalmış. Münakaşalardan bunalmış. Münakaşalarda. Münakaşa как сказать, например, сиясет это политика. Политические спорлар деп костум. Споры, там разговор буна саясий споры, там эме сүйлөшүп дагы бир эмеге келе албай калган учурлар да болот го. Чечимге келбегендерде. Чечимге келе албай калган durumlarda. Там мы же говорим, вот эки политикачы бир чечимге келе албай, бирөөсү тияктан бирөөсү бияктан бири-бирине сөз айтып атат деп айтабыз го. Ошогундай эмелер бар. Бир чечимге келе албай кыйналды bunalmış. Жок, жамандашат го негизи саясатчылар бири-бирине. Ошогул эмеге мünakaşa дешет. Споры. Аполитик, антиполитический. Например, орыстарда политический, анти коюп койсок, антиполитический болуп калат го. Ошондой эле түрктөрдө коюп койсоң, политик
политический, аполитик, антиполитический болып қалады. Антиполитический Оппозиция рух болу. қия позиция. Рух haline bürünüyorum. Рух hali yok. Это означает то, что вы чувствуете. İçinizdeki чувствует etken чувство рух hali деп айтылады. Bilmiyorum. Сегодняшнее настроение – это ваше рух халинес. Сегодняшнее то, что вы чувствуете, это тоже ваше рух халинес. Bürünüyorum, превращаюсь, либо ошоғыны неме кылып көрсөтүп атам деген эме болот да. Ne kadar da görülmüş duygularım. Körelmiş. Körelmiş. Например, bir bıçak körelmiş desek, ошо bıçak kesbей алган bıçak болот да. Ne kadar, сколько дегене, не kadar да körelmiş duygularım. До какой степени у меня мои чувства стали, я стал нечувствительным деген сөз да. Бесчувство, что ли? Ага, бесчувственный болып қалған деп айтады. İnce belli düşlere sarılıp деген, вот, burada мы начали же переводить с вами слово на слово, как что означает, но мы должны уметь еще переводить одно предложение, что оно означает. Да. Бел ince belli düşlere sarılıp, это означает то, что мындай кичинекей эле бир нитканы көрүп алып, ошого эмени кармап, umutыңды түшүрбөгөн деген мааниде болот да. Ümit üzbey degендей да. Aha, ümit üzbey degендей. Avutuyorum kendimi. Özüm şılt olup, дагы деле жок жакшы болот деп, например, если там представьте себе, ага, да, представь себе, упала бомба, а ты все время думаешь, у меня, блин, там сүйгөнүм менен көлгө барам, ушинтип шакта жүрөм деп. Вообще-то, если не должны думать, но если не будем думать, то сразу умрем, правильно? Жүрөк жарылып өлүп калышы мүмкүн кишилер. Şehri. Şehri это шарды тумандар сармыш. Каптаптыр дейді. Каптаптыр. Менин көздөрүм гипноздолгондой да, дудакларым бар. Başım aylanıp kalgандай деген söz болып қалады. Ben gözlerine hipnozlanmış, dudaklarının art niyetine teslim oluyorum. Ошақта ал деген dudak, губы. Арт нет, это означает то, что плохая мысль. Teslim oluyorum. Teslim olmak, sdavаться. Kısık sesli Ahmet Kaya çalıyor. Kısık sesli. Очень негромким, очень медленный. Акырын үнүменен Ахмет Кая ырдап атат, çalıyor. Çalıyor. Музыкасы угулуп атат дейт да? Музыкасы çalıyor. Söylüyor, если мы сейчас будем говорить какую-нибудь музыку, либо какую-нибудь песню, то это, скажем, burada işte ben oturduğum kafede bu şarkıcı şarkı söylüyordu. Ya da şarkıcının ismini mesela Atabek şarkısını söylüyordu. Если мы будем смотреть это по телевизору или слушать через радио,
то скажем, Atabek'in şarkısı çalıyordu ya da Atabek işte bir şarkısını diyelim Raks mesela çalıyordu. Когда через что-то она будет звучать, то это означает çalıyordu. Çalıyor, угулуп атат, Мгм. музыкасы болуп Мгм. атат дегендей. Мгм. Hem o da sevişiyormuş zaten. Алар дагы сүйүшкөндөй да sevişiyormuş. Любовью занимались. Итак. Все-таки вы должны знать эти слова и узнавать, правильно? Как переводится, да. Hem de Мгм. sevişiyormuş zaten. Şehirlere bombalar yağarken Hem de. шаарларга бомбалар жаагандай. Düşüp жатканда да, они занимались любовью в то время, когда в город попадали бомбы. Он видит у себя не допочеле мираж көргөндөй болуп атат да. Бүт жерге бүт барып түшүптүр. А у него в глазах оказывается Ахмед Каят, вот этот очень известный турецкий певец. Он давно умер, а его даже из-за его песен, оказывается, осудили, потом депортировали из страны. Но в сердцах у людей осталось, знаете, его песня, оказывается. Ошо айтып атат да, Ахмед Каянын музыкасын угуп атам. Ал деген акырын сесмен сүйлөп атат. А еще он, оказывается, занимался любовью, когда бомбы в город попадали. Да. Он видит у себя мираж. Такого нету. Я в плен попал в твои губы. Давай та-та-та. Teslim oluyorum. Dudaklarına teslim oluyorum. Угу. Я сдаюсь уже. Деп айтып атат да. Қызды қаншалық жақсы көріп жатса, у него, оказывается, не знаю, какая у него любовь. Во время войны он вспоминает, как с ней целовались и дальше. Таbii. Конечно. Конечно. Aynı ökö окшош нерсе дей эмес. Aynı şey değil. Не одно и то же, да. Acizliğimden şarkı. Acizliğimden şarkı sözlerini siper aldım. Оказывается, это вот то, что он видит, это bu песняда geçken sözler eкен да. То, что он представлял себе, воображал. Acizliğim, это означает, мындай, эчтеке колуңдан келбей калган учурларга acizim деп айтышат да. Şarkı sözlerini siper aldım. Siper almak это өзүңдү ошогуну корготуш үчүн алган убакты айтышат. Сипер ал мындай өзүн коргош үчүн окоп казып ошонун ичине киришет го. Чтобы еще выстрелить в того, который тебя стреляет дегендей. Ошондой учурга сипер алмак дейт. Сипер ал, сразу они заходят такие, где могут себя защитить и в одно время сопротивляться противнику. Ошоуна сипер алмак дейт. Өзүн коргогондой да, значит. И еще мындай, как вам сказать, не деп койчу эле, мындай темир бирдемкени өнүңө коюп койсоң, ошол деген эмелерди, окторду сага келтирбейт го. Ошого да сипер дейт. Өзүн өзү сактап, еще он должен ответить тем, которые келгендерге дагы должен ответить. Правильно же? Да. Сен тура берсең, только сактанып эле, все равно найдут же тебя. Да, ответить керек, да. Он все-таки, этот писатель, он нечаянно открыла, этот писатель, оказывается,
эмне деп койчу эле, лейтенант болгон кишинин жазган китабы. Еще у нас кто-то пришел, Мадина, можете посмотреть? Нет. Нет, да? Хорошо. Да. Элита и Махаббат. Я это Акмарал Ходжам. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Ben size bir iki tane yeni kelime öğretmek istiyorum. Şuradan yenisini açalım. Tamam. Görünüyor değil mi? Evet. Evet, görünüyor. Tamam. Bak. Bu çok küçük oldu değil mi? ...48 yapalım. Tamam. Güzel. Çekirdek. Это косточка. Например, можно сказать, meyvenin çekirdeği. Meyvenin çekirdeği. Meyvenin çekirdeği, это косточка фруктының косточкасы болып қалады да. Ага. А если мы например, өріктің емесі болды ғой? Далек. Ортасындағы косточкасы болады ғой? Ошоға, например, ошоға дәнекке çekirdek дешет. Meyvenin çekirdeği, eriğin çekirdeği, örüktün çekirdeği. Eriğin çekirdeği var diyelim. Sonra şey yapalım. Çekirdek еще есть другое значение. Например, çekirdek degende мы можем понять, например, bu mesleği, давайте напишем, bu mesleğe ben çekirdekten yetiştim. Çekirdekten yetiştim. Деп айтып коелу. Көрүнөт ау? Мындай көрсөтүп коеюн, жазып алсаңар. Бул меслек что знаете, профессия да? Бул профессияга мен кичинекей кезден баштадым деп айтканда, чекирдек деген өтө кичинекей жаштан баштап иштеген кишилерге айтылат. Может быть, жашы жете электе эле баштаганда ошого чекирдектен yetişme деп айтышат. Кичинекей кезинен баштап эле баштаган кишилерге. Либо давайте напишем, bizim ekibimiz çekirdekten yetişmiş profesyonel insanlardan oluşuyor. Жазып койсоңор, bizim ekibimiz, это наша группа деп айтабыз да, либо можем сказать, это биздин наши сотрудники деген сөз болот да. Например, bizim ekibimiz çekirdekten yetişmiş profesyonel insanlardan oluşuyor. Они, например, с детства эту работу делали, получили профессию, еще отучились, ошондой күчтүү bizim группабыз, либо наши сотрудники имеются деген сөз болуп калат да. Потом еще вот косточка, одно и то же, да? Чекирдек, косточка, кость. Но кайсыл косточка болуп калды? Фруктыларын, потом овощлерини. Если, скажем, кемик,
Bu kişinin kostümü. Omurgam. Kemiği çok bunday değil. Kemik. Koyunun kemiği. Koyunun kemiği çok koyunun kemiğinde çok vitamin var diyelim. Çok vitamin var. Burada koydun kostaçkasında көп vitamin var деген söz болады da. Liba ben çok hastayım. Hiç kimse hasta olmasın fakat bazen cümlelerde kurmamız gerekiyor. Yok öyle demeyelim. Sporcuların kemikleri çok sağlamdır. Не вопрос, у спортсменов кости очень здоровые будут. Потом давайте дальше. Bir-iki sözü üretip koyayım sizge. Damar, vena. Damarıma basma. Öyle. Ошондой айтам. Классно. Нет, поздравляю. Çok iyi. Yani böyle şeyleri öğrenmek çok önemlidir. Damar. Bugün hastanede ben damardan Kan verdim. kan görgülü. Bugün hastanede ben damardan kan verdim. Tamam. Yazıp koyla. Bugün больницада venadan kan verdim deydi. Ondan keyin sizin sözünüzdü cezalı. Damarıma basma. Damarıma basma. Cinimi keltirme degan sözde. На уязвимую точкама басып койбо, анан кийин башыңды жууп салам деген. Это означает дамарыма басма. Это вот это означает. Мобильность. Как думаете, пишется на турецком языке? Мобилите. Evet. Öyle. Mobilность, mobilite. Yeni ekipmanlarımız Koşulup жазылат şu ekipmanlarımız деген söz. Bir yakta bol boyutat da. Yeni ekipmanlarımız mobilite yeni nesil teknolojidir. Yeni nesil teknolojisidir. Teknolojisidir diyelim. Nesil olmamış burası. Nesil. Так. Yeni nesil. Yeni nesil. Что означает, как вы думаете?
Новая неsil. Мгм. А, Новая технология. Неsil — это будущее деген болот да. Новая технология, новая инновация деген сөз. Yeni nesil teknoloji деп коюшат. Yeni nesil новая инновация деп дагы туура которулган сөзү ошол болуп калат да. Потом çözüm üretmek деп коебуз кээ бирде. Найти выход, çözüm üretmek. Çözmek, çözmek, çözmek bir programmanı, например, ben bu işi çözdüm. Давайте напишем. Çözdüm. Я научилась этой работе. Çözmek еще ипи çöz. İpi çöz desek болот. Веревканы эме кыл дейт да. Бааланып турсаң, ошол веревканы бошолтконго ипи чөз деп айтышат. Проблеми чөз. Окулда айтып калды деп айталы. Проблеми чөз. Бул проблеманы как? Ага. Можете повторить? Чыгар. Ага. Бул проблеманы чыгар. Найти выход из проблемы. Ага, да. Еще эти манисы болот. Например, если в школе кто-то вам сказали, проблема чөз деп айтса, бул проблема иштемини жасап, там сколько выйдет ошону айтып бер дейт. Если проблеманы чөз деп башка жумушта бир жерде айтып калган болсо, это означает найти выход из проблемы. Что такое? Üretim. Производство. Biz şeker üretiyoruz diye. Şeker yiyoruz. Либо давайте скажем, bu sene biraz üretiminde kiraz iyi именно жазылат burası. Kiraz. Это вишня. Kiraz, vişne емес, черешня. Vişня, vişняли. Aha, vişня, vişняли. Kırgızstan bu yıl sene. Bak, bu yıl desek de bolot, bu sene desek de bolot. Bu yıl черешня üretim, производстве öte çok ilerledi, öte Жакшы өнүштү дегендей да. Önüştü деген söz болуп калат. Girişimci, предприниматель. Girişimci bir предложение кылганга мага жардам берип коесуздарбы? Girişimci, предприниматель. Была встреча предпринимателей вчера. Вчера была встреча предпринимателей. Dün girişimcilerin toplantısı oldu. Doğru mu?
Тиджари, коммерческий. Но, подождите, тиджари, сонна коюлду. Тиджари. Коммерческий, но можем сказать тиджари арач. Если мы скажем тиджари арач, это не означает коммерческий. Это означает таксиге окшогон кичинекей машиналар. Например, так, böyle diyelim. Bu sene ülkemizde ticari araç üretimi yükseldi. В этом году у нас в нашей стране легковая машина производствосы Повысилось. көбөйдү деген сөз болот. А еще означает тиджари арач — это то машина, которая используется только не в коммерческом плане, а, как бы сказать, Производство. Офистерде, например, давайте сделаем такое, kendimizi hayal edelim, benim bir firmam var ve если у меня есть там фирма какая-то, у меня есть там 5 машин, и еще я хочу купить 5 таких легковых, но эти машины будут пользоваться только те, которые работают, и только по рабочей только работа менен эле. Ошогодагы тижари арач деп айтышат. Еще тижари, служебная машина. Еще тижари арач легковая машинадан кичине чоңураак, аркасына, например, скажем, давайте, я продаю молоко. Өзүмдүн селомдон молокону топтоп алып сатып жүрөм. Ошонун аркасына коюлуп турган кичине эме кылып койдум да, вот холодильник сыяктуу бирдемке коюп койдум, чтобы молоко не испортилось. Ошондой жери бар, кичине чоңураак. Чоң машинадан кичинекейирээк, кичинекей машинадан чоңураак, но эту машину могу использовать ошол сүт сатып жатканда колдоно алган машинага дагы тижари арач дешет. Это как наши фургоны, да? Ооба, фургондор, но ошолор үчүн ошондой эмелерди алышат. Документи болгон машиналарга тижари арач деп айтышат. Еще я вам сказала чözüm сказала, но sonuç не сказала, да? Bu problemin sonucu ne olur? Конец проблемы, да? Bu problemanın, от этой проблемы, bu проблеманын влияниясы кандай болот деп айтатам да. Но sonuç çözüm еще экөө тең бирдей мааниге келип турган жери бар. Почему? Потому что иногда они как синонимы. Вывод деген значение берет. Например, проблемен. Это используется еще как конец, sonuç. Например, проблемен sonucu 240 и диyelim. Değil mi? Или можем также сказать, bu problemin çözümü 240 idi. Ушундай экөө иногда синоним жеринде колдонсоңуз болот. А бул 247 не мааниде? Можете повторить?
240 idi. 240 болчу деген сөздү айтып атабыз да. Ага. Это я просто пример делаю, чтобы вы поняли, где они могут иметь мындай синоним болуп колдонулган жери бар, синоним болбой колдонулган жери бар. Например, выше, если посмотрим, bu проблемин sonucu ne olur? Как выйти из этой проблемы, либо после этой проблемы, что бизге эмне калат деген да, например, скажем, я так, давайте. Bu ceza sonucu o akıllanır. Bu ceza sonucu после этого вывода ceza деген наказывать. Ага. После вывода этого наказания он поумнеет деп айтып атабыз да. Ama бияқта деген bu ceza çözümü деп айта албайбыз. Но bu проблемин çözümü деп айта алабыз. Хорошо, ушундай эмелери бар. Түшүнүктүү эле болдубу? Бүгүнкүлөр жазып алдыңыз, Да, түшүнүктүү, рахмат. Рахмат. Çok teşekkür ederiz. Если то, что вам сказать, айта турган бирдемкелериңиз болсо, ben teşekkür ederim. Sözlü siz biraz önce çekirdek ailemiz var diye söylediniz. Çekirdek aile это означает Çekirdek. маленькая. Маленькая семья дегендеги чекирдек aile болуп калат. Ошон жакшы мага эметип койдуңуз. Я забыла про это и хатırlattınız. Чекирдек aile кичинекей, например, давайте пример сделаем. У нас в семье, например, моя семья. Я живу с мужем, с 2 детьми. Бул чекирдек aile болуп калат. Если мы будем жить, кайнанам бар, кайнатам бар, менин апам бар, атам бар, сестренкам бар, потом еще дети, муж, 15-16 kişilik olsa büyük aile, geniş aile деген болуп калат да. Если мы живем только мындай 3-4 эле кишиден олушкан кишилер менен жашасак, тогда мы можем сказать чекирдек aile. Либо, например, болот эле го эми баардыгы ар кандай эмес, баардыгы бирдей эмес да. Мисалы 6 баласы болгон киши бар, 1 баласы болгон киши бар, 2 баласы болгон киши бар, же болбосо 12 баласы болгон киши бар, Например, 12 балдары болгон кишилерге geniş aile деп айта алабыз. 2 баласы же 1 баласы болгон семьяга чекирдек aile деп айта алабыз. Уютная маленькая семья деген значениени ташыйт. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dersimiz inşallah beğenmişsinizdir ve sizin için önemli olan sözleri hangi sözleri merak ediyorsanız her zaman böyle getirip bana şu sözü merak ediyorum diye söylemenizi istiyorum, tamam mı? Bana da sorun çünkü her zaman Türkçe konuşmaya devam ederken de Rusçayı unutmaya başlıyorsun. Sürekli Rusça konuşunca Türkçeyi unutmaya başlıyoruz. Ama sürekli her dili aynı zamanda kullanmak beyni, zihni taze tutuyor. Ve benim beyin jimnastiğim için de sizlere teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar. Çok teşekkür İyi ederiz. akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi haftalar.